Moi bo día e feliz mércoles, xa temos casi media semana liquidada. Quería vos recordar que se queredes facer este ano champán de sabujeiro, xa sabedes que teño un vídeo no meu canal. Hei de intentar deixarvos por aquí o enlace e se non buscades champán de sabujeiro de Nuska xa vos aparece en YouTube. Quero abrir esta botella porque esta é destes días, o sea, que fixen agora. Ten pouco envasada, pero estou segura de que ten unha forza tremenda e por iso a quero abrir, para brindar con vos e por vos. Vai alá. Aí o ven. Tremendo. Unha pasada, riquísimo. Brindo por vos. Que teñades un bo resto de semana. Ai, que bo está. Chin, chin.